Muhila girls, Malindi girls, Kuisero girls, Mtasa girls, St. Anne Ndudi girls. Tinga? Mondori girls. Sasa. Lakini yabasiani ndani. Kwa ikhala munde education stakeholders kubola kwenyanga kukasie etsukuli tsindi tsine etiyabasiani kunyolo khonya abana befa basia. Kubola school ye Kambuli iti kuba boys abakhana barudemu batie mundu. Kubola school ya Luanda Ndudi ibe boys abakhana barudemu batie St. Anne Ndudi. Kubola school ya Kuisero mixed hata udro mundu nataka kupubuyoka mmasika. Kuisero mixed ibe Kuisero boys abakhana batie Kuisero girls. Alafu nyolo musatsa ukorro kamkuwa kama somo twabola sitakubali kwani we nani? Nenye mbore nesigiri mundubira muno when people talk about academic matters Kenya yekhale nyuma ilya krashiyene wako shosi juzi dati ya Kuisero primary nembola school ya Kuisero primary ni school ya fie town okuiniform kufua na asebidubiti Nipo na kuchenje kwa uniform at least face yes kule pale chini. Maana hata tukutapa masika. Seta kupale. Kwa change uniform kwa change dawe. Kwa sababu kuongoka a technical training institution. Seta kupale. Ekole jombo hungo na shombo dawe. Nenyanga nono mwiho uwe no mumulina wati ombore saino asekawo nasingire maoli ya mundoberwa school ya Kuisero mixed ilaba Kuisero boys. Alafu reason ya bolanga atavana ba notes chimanyino kusoma Central Town. Bandu banyasa. Kurule musiasa yo luyingwa iyo. Abana barunanga kisa East basomanga Kuisero mixed. Abana barulanga kisa notes basoma eshinutsa hii. Abana barulanga ino basoma sijue shibinga. Abana barulanga ibinda basoma kuise. Siasa yokukabula abantu bo Kuisero ndamalana nayo 2017. Esa ino Kuisero kuunganisha abantu befurusi bakayishindu. Abana banu wakana kujira kona bakofu mbandamu abana bati asukui omwana omusyani bakobana. Kandi jioni bakanuka omwana omusyani kandi mukana omusyani bakola je. Omusungu yawola prevention is better than kutema kutotoje abana bano buloko kubaho ndugu yangu bukubala bataka kweka sena makuwa mabi kubenda abana basyani mu school yabo kubenda abana bakana mu school ya Loko chake school ino ilaba mixed yako na bundu ya kukula nokumanya kuchikola ibe kama boys nomba ibe kama Kocha wore mheshimiwa swali aseka abona. Kata maske munzu kuchapa humulonda ku. Kila manyala linda tomundu yafuwa na kufitula mumbe. Kono lingwa. Reason ya nanga no lui. Yabona singira ngo bujumbe urahanduka no kunyasa nende mangona mwili. Yeze kupama neno. Naro musata yesasi ngiro muju. Alahanena mwirundo wangetabale nenda bagwera wanyasanie. Bandu banyasaye khurule musiasa yo kupinga buli shindu no kudala lishabana. Esayino mwabona mko kama tano. Ande ndambora nyanga indi omundu akwesanga omukoena iraena. Raibu sana abantu olichairman wa mazi gavana Oparanya Siyambwa yaane shilingi 240 million kyokurusha mazi kushikulu titemu matala k'abantu bokuisera. Kenya ndaswaka kubora mpesa kaebu wakurera mazi ku bantu bokuisera 240 million amazi kene kare. Yone shesa kwanyanda kureba no mbasikola shina.
eyo mwene wiyima kate uwo obukula mpesa k'abantu oramufuko kati omwene kyonna matita n'omweshimiwa wenyanga kumuremma sayi Nyasaye amutire kulwatengo ate kabisa nati uhuluka kale juzi amayilazi wabore shiko lhange rwanyi ndasombere budget ya Kakamega County Government ndabona anga kuomboka sibitali nakuru mkunda mbona shibombo kumsale shiyongota shikira bwene ni sento nembona sawa bomba kwa kuisero wabona by 2020 banabomboshi mwanda kasitali bomba kwa kuisero mwache lako mu budget ya babisiye Kakamega County saino babisiye shilling 100 million titiro kuomba hande sibitali ebuteri kuisero baraka shilling milioni 10 tionye 100 million yasa enyero kuinga msimu na bamanya 100 million tiziro expanda hospitali yebute MCF saba bakupe kura babona milioni 100 siyebute kwesero milioni 10 tumenye kwamba kasi wote cyabandu 10 bonye kwa bahora tabakasi alebo Dabo ranga suwa kachama ina kajile kubota nomere ba debo shamanyire ko nebo kako ni budget yo kumalira yemika 10 cha gavana obara ko bindi ba ya boregele omukade bafo kwish yafaya hoye mheshimiwa Uhuru Kenyatta abora la hoye ala kombo shile sipitali ku isero ya 200 million lakini nyanga kushiruhula gas bamanye ko hospitali ya level 4 bakoreshina tababora level 4 outpatient iliyo consultation iliyo mortuary iliyo lab iliyo x-ray iliyo ward iliyo maternity iliyo labor ward yabashira kupira mutsimbungu iliyo nursery yabana bati iliyo theater iliyo ward yabakofu iliyo ward yabashere iliyo iwo kwisero ho Nyasaye hoy ndenyanga kuchako kupanya wawa one by one konya kubaire ingo saa 2 asubuhi nemaliranga siendi mshamasha ANC party leader wanja langwa Wycliffe Musalia efukwa bore kama mjumbe wa Western abantu baru mishirabaluya ovi for long kofu efiarana langu ala ilo mitinga kwa muyanza sana yachaka okuyiro chendo lukutia Kanani abakambi mmanyire Kanani namala mukuyira hii Raila nataka kuyira Kanani kujago kutia Kanani makutia mitsuru kula mutsuru nabo natango kuyihonya gati okuyinyala aya korera chukumagire atira yanane lohabu kwa asubuhi kunyola atiro kola handshake nende Uhuru Kenyatta juzi Uhuru Kenyatta yamwena mapesa akokola maendeleo 250 billion nambora kyokabana nde mudabadi Western waho Kalonzo East waho abantu ba Coast kidogo waho abantu ba North Eastern kidogo na Oscar Kondeshindu yabukula mpesa kali kosipe na ilanya Nyanza kandi etsanga chakukubora bitenda wili tega andi fokoli sanga bitenda wili kila siku kwa bonne mwisho msana mudabadi it's you abaluya kuna baga ino kubirira kumundu lango Wycliffe Musalia naho nombaka ndiyesu kumunyire vo naho yona asase seke shinge kenze msasa kama bandu benu emaliranga udio muno kwitsa mudore muno